Umuziki nyarwanda umaze gutera imbere, reka ngeze urutonde rw'indirimbo 10 zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube kuva yatangira mu 2005. Ku mwanya wa 10 turasanga indirimbo Holy Spirit ya Meddy yarebwe n'abarenga miliyoni 11 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 9 mu ndirimbo zarebwe cyane z'inyarwanda ni ya Tupasa Kushukuru ya Ambassadors of Christ yarebwe n'abarenga miliyoni 11 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 8 turasanga Lose Control yahuriyemo Meddy na The Band yarebwe n'abarenga miliyoni 12. Ku mwanya wa 7 turasanga Katerina ya Bruce Melody yarebwe n'abarenga miliyoni 13. Ku mwanya wa 6 turasanga indirimbo ya Meddy nanone yitwa Queen of Sheba yatuye umugore we Mimi yarebwe n'abarenga miliyoni 14. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo ya The Band yakoranye na Diamond Platnumz yarebwe n'abarenga miliyoni 18. Iyi na indi ni Why. Ku mwanya wa 4 turasanga indirimbo ya Meddy yitwa My Vow yaririmbye ku munsi w'ubukwe bwe yarebwe n'abarenga miliyoni 28. Ku mwanya wa 3 kuri urutonde turasanga indirimbo Nimekupata Yesu ya Ambassadors of Christ yarebwe n'abarenga miliyoni 33 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 2 kuri urutonde turasanga indirimbo Doucement ya Meddy yakoranye na Otile Brown wo muri Kenya yarebwe n'abarenga miliyoni 40. Ku mwanya wa mbere ku ndirimbo ziyoboye izindi zarebwe cyane ari y'Abanyarwanda ni Slowly ya Meddy yarebwe n'abarenga miliyoni 87 ku murongo wa YouTube. Ngizi ndirimbo zarebwe cyane naguteguriye uyu munsi, naho nge ndi Shema Jean-Luc.